У Бачки коло 20% цвікли згніло і то продукувателям чиста утрата. Говоря, že причина невигодна хвиля. To točno, međutim, to len pošlidok, bo še cvikla, jak kraljica polja u našej rovnini, prebrz forsiruje. U Srime i Banatu tota pojava tak intenzivna, že še tamtejším cukrovňom posila Bačka cvikla, že by mohli normálne robiť. Keď som čul, že to medzi prvšíma sa počali vynímať i bolo veľa dosť pohubenej cvikly, tak som rešil da vynímam cvikly. Ináče som planiral kasnejšie da vynímam cvikly. I jak še ukazala vaša cvikla? Було погубений цвіклі, це шаварі, я кожен другий рік, третій садин цвікло. На істе місто, значить, я такий, коли сам чув, що погубений цвіклі, знав сам, що буде погубений цвіклі на моїй цвіклі. I co ste robili s toto cviklu? Тот цвікло ми прибирали, на нічарок ми вжали і прибирали цвікло. I keď to podrahšalo produkciu? Подрахшило bardzo veľa. To bardzo veľký napor i všetko. Ja to думав, že neúspeme ani preberať sa tú cviklu. Ja думав, že to, keď sa vrací nazad i keď sa vykypuje ju nazad alebo na pistu, alebo na žem, že mi to neodní prebrať. Ale prebrali sme za to. Neviem, že apeli fachowców o plodoriadu i o tym, że cvikla na istym polu šmebuc aż każdy czwarty rok, co każdy agronom nauči už na drugim roku fakulteta. Nie sluchajú obični parasti, nie sluchajú tajkuni, ale toto nie sluchajú ani sami agronomi. So s takým postupkom, so nehnojeniem, so s organskými hnojami, še nepovratno hubi struktúra žemi, ktorá vec nemôže upívať z veľké padania, jaké boli toho roku, i vec máme takú cviklu. Hubeniu žemi bardzo prinosi spaľovanie poľských ostatkov, co te ješeni okremno prisutne. Tota organská materia, ktorá še pali, mesto, že by vošla do žemi, pôjde do vozduchu. I vec máme duplu škodu.